muraho mwegere hino tuganire. Mu myaka 100 ishize irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'ibihugu ubona wamenya ko cyavuye ku makipe 13 gusa kikabishanwa rihuriza hamwe ibihugu 48. Nk'ibyo bidahagije ushobora kwiyumvisha ko bishoboka rwose ko mu mwaka wa 2030 gishobora kuzitabirwa n'amakipe 68. Kuzamura amakipe yitabira irushanwa akagira kuri 68 ni icyerekezo cyazamuye impaka zikomeye kurusha izindi zose mu mupira w'amaguru. Bamwe mu banagerageje gutega ugutwi bumvikanye rwose babyinira ku rukoma babyishimira ko ari ntambwe izafasha ibihugu bito gusohoza inzozi zabyo, mu gihe abandi batabicira kandi urutega babura isi ko ibishobora gusenya agaciro k'irushanwa rikomeye kurusha ahandi ku isi. Ngaho rero ntamenya n'indi uri kuvuga ukuri ari gushaka koreka ruhago y'isi, kuko nk'ubu impuzamashyirahamwe ya ruhago ku isi FIFA yewe n'umugabo witwa Gianni Infantino iri kwemeza ko izafata iki cyemezo mu kubaka ejo hazaza heza mu mupira. Gusa hakaba izindi ncabwenge ryahamye muri ruhago y'isi zizatinya kwemeza ko yari imigirire igamije gushyira imbere inyungu z'ubucuruzi. Muri iki cyegeranyo twabacukumburiye ukuri n'amabanga yishe inyuma y'uko guterana amagambo uhereye ku mateka ya kera na kare yatumye igikombe cy'isi gikomeza kwaguka, ndetse uraza kumenya amazina y'ibishyitsi bishyigikiye umushinga n'abandi bihanduza cumu bahagurukiye kurwanya ukabi cyangwa keza. Njye ndi Joyce Gakomba, mbaye ikaze. Igisi yari kiri mu ngaruka zihungabana rikomeye ry'ubukungu bizwi nka World Economic Depression. N'abantu bake cyane batekerezaga ko umunsi umwe yazabirushanwa ry'umupira w'amaguru ushobora kuzaburiza hamwe ibihugu hafi ya byose byo ku isi. Gusa nta gihe kinini cyaciyemo ngo muri rigwe habera igikombe cy'isi cya mbere cyategurwaga na FIFA kirimo amakipe 13 gusa. Nta bibuga byinshi byari bihari, nta koranabuhanga ryifashishwa mu gusifura, nta mafaranga menshi yinjiraga muri ruhago, ndetse n'ingendo zo kugera muri Amerika y'Epfo zari ziguye ku makipe yo ku mugabane w'Uburayi. Hari n'ibihugu byabuze amahirwe yo kwitabira kubera ibibazo by'urugendo, mu gihe ibindi byari bitarakira neza ingaruka z'intambara ya mbere y'isi. Icyo gihe nta muntu ari gutinyuka kuvuga ko nyuma y'imyaka 100 irushanwa rizaba ritegurwa n'ibihugu bitatu cyarimwe rikitabirwa n'amakipe 48, ndetse hakaba hari n'abatekereza ko rishobora kugera ku makipe 68. Nyamara amateka y'umupira w'amaguru agaragaza ko ibyo abantu bafataga nk'ibidashoboka ari byo byagiye bihinduka ukuri kuri ubu. Uko imyaka yagendaga ishira niko igikombe cy'isi cyakomezaga guhinduka, nk'uko raporo y'ikinyamakuru The Guardian cyo mu Bwongereza kibyerekana ngo kuva mu mwaka w'1934 kugeza mu mwaka w'1938 amakipe yaramaze kuba 16. Nyuma y'intambara kabiri y'isi irushanwa riraguka mu mwaka w'1950 yakomeje gukinwa n'umubare nk'uwo w'amakipe, ariko buri nshuro ikinnye rikagenda rushaho kuri isi yose. Byagiye kugera mu mwaka w'1982 FIFA yafashe icyemezo gikomeye cyo kongera amakipe akava kuri 16 akajya kuri 28. Bivuga ko umupira wamaze gukwirakwira ku migabane yose, kandi ko ibihugu byinshi byari bikwiye guhabwa amahirwe yo guhatanira igikombe gikomeye kurusha ibindi byose. Nyuma y'imyaka 16 gusa mu mwaka w'1998 mu Faransa habaye indi mpinduka ikomeye. Amakipe yabaye 32 uburyo bwakomeje gukoreshwa kugeza mu gikombe cy'isi cya 2022 muri Qatar. Mu myaka irenga 20 abantu benshi batekereje ko uwo mubare ari wo wa nyuma kandi kutazongera guhinduka, ariko FIFA yari ifite indi nzozi. Mu mwaka wa 2026 isi yabonye igikombe cy'isi kinini kitabiriwe n'amakipe menshi kurusha ibindi byose mu mateka. Iki ni cyabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique, kitabirwa n'amakipe 48, ndetse hakinwa imikino 104 kuri ubu igeze mu makino. Iyo gahunda ntiyari igamije gusa kongera umubare w'amakipe cyangwa amafaranga yinjira, ahubwo yari ishingiye ku gitekerezo cy'uko umupira ugomba kuba w'isi yose aho ku bihugu bikomeye gusa. Ibihugu byinshi byari bitarigeze bikandagira mu gikombe cy'isi byabonye amahirwe yo kwigaragaza. Ibihugu bito bitangira kwizera ko inzozi zo gukina iryo rushanwa nabyo bishoboka, mu gihe abafana babonye amakipe mashya, imico mishya n'uburyo butandukanye bwo gukina umupira. Ku buyobozi bwa FIFA ibi byabaye ikimenyetso cy'uko kwagura amarushanwa bishobora kuzamura ruhago aho kuyisenya. Ariko se niba amakipe 48 yaramaze kuba impinduka ikomeye, iki cyatuma hatangira kurwa indi ntambwe yo kugera ku makipe 68. Iki nicyo kibazo cyatangiye gukwirakwira mu itangazamakuru mpuzamahanga nyuma y'aho perezida wa FIFA Gianni Infantino atangarije ko icyo gitekerezo kitari gitererano, ahubwo ko kizasuzumwa n'inzego zibishinzwe nyuma y'igikombe cy'isi cya 2026. Mu magambo ye yavuze ko igikombe cy'isi kigomba gutegurwa kigamije isi yose, atari Uburayi na Amerika y'Epfo gusa, kandi ko ibihugu bito bidabwa amahirwe yo kwitabira bitabasha kugira impamvu ikomeye yo gukomeza gushora imari umupira w'amaguru. Kuri we uko ibihugu byinshi byitabira nibwo urwego rw'umupira ku isi ruzamuka, kandi niko inzozi z'abakinnyi bato bo mu bihugu bikomeye zizakomeza kubaho. Icyakora ibyo byahise bitera impaka zikomeye. Hari ababonye ko ari intambwe izafasha Afurika, Aziya, Oceania na CONCACAF kubona imyanya myinshi kurushaho, mu gihe abandi bose babona igitekerezo gishobora gutesha agaciro igikombe cy'isi, kikagabanya ubukana bw'imikino, ndetse kikanongera umutwaro ku bakinnyi basanzwe bakinira amakipe yabo igihe kinini. Abayobozi bamwe bo ku mugabane w'Uburayi ntibatinze kuvuga ko kongera amakipe bishobora gutesha agaciro n'amajonjoro ubwayo, ko ibihugu byinshi bizajya byinjira mu gikombe cy'isi
cy'Isi bitakomeje guca mu nzira igoye nk'iyahozeho. Ariko se ninde uri kuvuga ukuri? Ese koko kongera Makipe no gukomeza gusakaza umupira ku isi yose nk'uko FIFA ibivuga, cyangwa ni uburyo bwo kongera amafaranga n'imikino myinshi kurushaho? Ese igikombe cy'Isi y'imyaka 100 kizaba aricyo kinini kurusha ibindi byose mu mateka, cyangwa ari aho urugendo ruzahagarara? Ibyo bibazo nibyo tugiye gusesengurira muri iki cyegeranyo, aho tugiye gusubira amateka twareba urugendo rwatangiriye, impamvu rwageze aho rugeze, n'icyo ejo hazaza igikombe cy'Isi ashobora kuba yishe. Mutera agatebe twanzika. Iyo witegereje uburyo FIFA iri gusobanura impamvu ishaka gukomeza kwagura igikombe cy'Isi, usanga itareba gusa umubare w'amakipe azitabira, ahubwo ireba ishusho y'umupira w'amaguru ku isi mu myaka iri imbere. Nk'ubu njye nawe n'inshuro nyinshi twiyumviye perezida wa FIFA Gianni Infantino agaruka kenshi ku gitekerezo cy'uko ruhago itagomba gukomeza kuba umutungo w'ibihugu bisanzwe bifite amateka akomeye nk'Ubudage, Ubufaransa, Brezil cyangwa Argentine, aho bigomba kuba urubuga rufunguriwe buri gihugu gifite inzozi zo kugera ku rwego rwo hejuru. Mu maso ya FIFA, kongera amakipe ava kuri 48 akajya kuri 68 si ugusenya amarushanwa, ahubwo ni ugukomeza urugendo rwatangiye mu mwaka w'1930 wo gutuma igikombe cy'Isi kiba icyabatuye isi yose. Niyo mpamvu Infantino yavuze ko nyuma y'intsinzi y'imiterere mishya ya 2026 nta mpamvu yo gutinya kuganira ku yindi ntambwe ishobora gutuma amahanga menshi ashobora kwisanga muri irushanwa rikomeye. Impamvu ya mbere FIFA ishyira imbere ni uko amahirwe yo kwitabira amarushanwa ariyo yubaka iterambere ry'umupira. Mu bihugu byinshi bikennye cyangwa bidafite amateka akomeye muri ruhago, abana bakura bumva ko gukina igikombe cy'Isi ari inzozi zidashoboka. Iyo igihugu gihora kibona kitazigera kirenga amajonjora yo gushaka itike yo kwerekeza mu mikino ya nyuma y'irushanwa, ubushake bwo gusohora imari mu mashuri y'umupira mu bivuga no marero y'abana bugenda bugabanuka. Ariko iyo amahirwe yo kwitabira iyongereye, n'inzozi ziriyongera. Ababyeyi batangira gushyigikira impano z'abana babo, leta itangira kubona impamvu yo kubaka ibikorwa remezo, abaterankunga bakabona isoko rishya ryo gushoramo amafaranga, maze umupira ugatangira kuzamuka buhoro buhoro. Mu yandi magambo, FIFA ivuga ko amahirwe yo gukina igikombe cy'Isi yatangira gutanga umusaruro mbere ko amarushanwa ubwayo ugatuma ibihugu bitangira kubaka ejo hazaza. Iyo ngingo ni nayo Infantino yakomeje agarukaho nyuma y'igikombe cy'Isi ya 2026, avuga ko amakipe menshi yo muri Afurika yitwaye neza kurusha uko abantu benshi bari babyiteze. Kuri FIFA ibyo byabaye gihamya yuko iyo ibihugu bihabwa amahirwe yo guhatana n'ibikomeye, urwego rwabyo ruzamuka vuba kurusha uko byari bisanzwe. Mu myaka yashize amakipe menshi yo muri Afurika, Aziya na CONCACAF yakundaga gusezererwa hakiri kare cyangwa se akabura n'itike yo kwitabira. Ariko imyanya yiyongera niko habonetse amahirwe yo kubona impano nshya, amakipe mashya ndetse n'ibihugu bitari bizwi ku rwego rw'isi bitangira kwandika amateka yabo. Ibi nabyo FIFA bifata nk'ikimenyetso cy'uko kwagura amarushanwa bitanga umusaruro urenze imikino ubwayo. Ariko yemwe hari n'indi mpamvu idakunze kuvugwa cyane, ariko ifite uburemere bukomeye. Umvaga uyu munsi FIFA ifite ibihugu bigera kuri 211 bigize nk'abanyamuryango bayo, nyamara no mu gihe amakipe yari 48, umubare munini wabyo ntiwari ufite amahirwe menshi yo kugera mu gikombe cy'Isi. Iyo urebye ibihugu bito byo ku migabane ya Oceania cyangwa mu byo muri Aziya no muri Afurika, usanga bimwe byasaba gukora ibitangaza kugira ngo binti kimwe gusa. FIFA ivuga ko ibyo bituma hari ibihugu byinshi bikomeza kuba abanyamahanga mu irushanwa ryahobye kuri ry'isi yose. Niyo mpamvu abayobozi bayo bavuga ko kongera amakipe bishobora gutuma abana bo muri Madagascar, Nepal, Luxembourg cyangwa nayo iwacu mu rw'imisozi igihumbi rwa Gihanga nabo batangira kwizera ko umunsi umwe igihugu cyabo gishobora kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu imbere ya miliyari z'abafana bari igikombe cy'Isi. Ariko inyungu ya FIFA ibona ntigarukira ku makipe gusa. Iyo ibihugu byinshi byitabiriye n'abafana bariyongera, iyo abafana biyongereye, amarushanwa arushaho gukurikirana ku migabane yose, amafaranga ava mu burenganzira bwo kuyerekana kuri televiziyo, kwamamaza no kugurisha amatike bikiyongera. Nk'uko FIFA ivuga, ayo mafaranga ntasigara ku cyicaro gikuru gusa, ahubwo asubizwa mu nshingano yo guteza imbere ruhago hirya no hino ku isi, harimo kubaka ibibuga, gufasha amarero y'abana, gutoza imbere umupira w'abagore ndetse no guhugura abatoza n'abasifuzi. Mu yandi magambo, bishimangira ko amafaranga ava mu gikombe cy'Isi ari atuma ibihugu byinshi bikomeza guteza imbere umupira w'amaguru, bityo kwagura amarushanwa bikaba bishobora no kongera ubushobozi bwo gushora imari muri uwo mukino. Nubwo ibyo bisobanuro bisa n'ibyumvikana, hari ikibazo gikomeye gisigara kibazwa. Ese koko kongera amakipe bizatuma urwego rw'isi rw'umupira ruzamuka, cyangwa bizatuma igikombe cy'Isi gitakaza umwihariko wayo? Ese amahirwe menshi ku bihugu bito azaruta ingaruka zishobora guterwa n'imikino myinshi, urugendo rurerure n'umunaniro ku bakinnyi? Aha niho impaka zitangirira, kuko mu gihe FIFA ibona ejo hazaza huzuye amahirwe mashya, hari abandi bayobozi b'umupira bemeza ko igitekerezo gishobora gufungura umuryango ibibazo bishya bitigeze biba mbere. Reka nabyo tubirebeho twumve ibyaha abategetsi ba ruhago bagwa mu ntege FIFA. Nkuko bikunze kugenda mu byemezo bikomeye bihindura amateka cyangwa imiterere isanzwe y'ikintu runaka, no kuri uyu mwanzuro ntabwo buri wese yemeye ko kongera amakipe akajya kuri 68 ari nawe ikwiye guterwa. Mu gihe Gianni Infantino n'ubuyobozi bwa FIFA babona amahirwe yo gufungurira umuryango ibihugu byinshi, hari abandi bayobozi bakomeye mu mupira w'amaguru babona igitekerezo gishobora guhindura igikombe cy'Isi kikaba ku rwego rw'irushanwa rikomeye kurusha ayandi, bikaba irushanwa rinini mu mubare ariko ritakaje ireme ryabibahishaga imyaka hafi 100. Ni nayo mpamvu kuva iki gitekerezo cyatangira kuvugwa, gutera imijugujugu byakuruwe n'imaka
kaza ngo turwane zatangiye gukwirakwira ku migabane yose, ariko cyane mu Burayi no muri Aziya abayobozi b'amashyirahamwe akomeye batigeze bahesha ko badashyikiye na gato. Mu bambere bagaragaje kutemeranya n'iki gitekerezo harimo perezida wa UEFA Alexandre Sefedi. Mu magambo yavuze yagaragaje ko kongera amakipe bitazagira n'Igikombe cy'Isi gusa, ahubwo ashobora no gusenya n'uburyo amajonjoro yo gushaka itike icyerekezamo ategurwa ku migabane itandukanye. Iyo myanya yiyongeremo cyane, ibihugu byinshi bishobora kubona itike bitanyuze mu rugendo rukomeye rw'amarushanwa y'amajonjora, kandi ari amajonjora ubusanzwe atuma buri mukino uba ufite agaciro gakomeye. Yaburiye FIFA ko nibakomeza kwagura irushanwa buri gihe bishobora kugeraho kuzamura umubare bizaruta kubungabunga ubuziranenge bwaryo. Mu yandi magambo, UEFA ifite impungenge z'uko umunsi w'igikombe cy'Isi hazaba cyoroshye kugeramo ku buryo no kugikiniramo bitazaba bikiri intsinzi idasanzwe nk'uko byahoze. Izo mpungenge zaragarutsweho n'ubuyobozi mpuzamashyirahamwe bw'umupira w'amaguru muri Aziya AFC. Perezida wayo Sheikh Salman bin Abraham Al Khalifa yavuze ko nawe adashyigikiye uwo mushinga, ko ngo iyo utangiye kongera amakipe nta hantu ugifite ho guhagarara. Uyu mugabo yaribajije ati, ni uyu munsi bavuga amakipe 68 niki cyavuze ko ejo hazaza hazabuka undi usaba 80 cyangwa 96. Kuri we iyo nzira ishobora kurangira amarushanwa abaye manini ku buryo kuyategura, kuyacunga no kuyakina biba ikibazo gikomeye kurusha inyungu byari bitegerejweho gutanga. Yavuze ko amaherezo byabyara akavuyo aho kubyara iterambere, ariko impaka ntizishingiye gusa ku mubare w'amakipe. Ikibazo gikomeye kurushaho n'umutwaro ushyirwa ku bakinnyi. Reka dufate nk'urugero hano kugira ngo tubyumve neza nta kubitaruka. Mu myaka yashize nk'umukinnyi w'ikirangirire umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi mu ikipe ikomeye nka Barcelona, aha reka mvuge nka Messi, mwese muzi cyane kugeza no kuyonga. Uyu Messi wasangaga akina ikipe y'igihugu akongera agakinira shampiyona z'imbere mu gihugu, akitabira Champions League cyangwa andi marushanwa mpuzamahanga. Hagati aho hakiyongeraho amarushanwa y'igikombe cy'amayikipe ya FIFA bizwi nka FIFA Club World Cup n'ay'ibihugu. Ibyo bisiga umukinnyi amara hafi umwaka wose ari mu rugendo mu myitozo cyangwa amarushanwa. Rero igikombe cyongerewe imikino myinshi kurushaho bisobanuye ko bamwe mu bakinnyi bazajya basoza amarushanwa bananiwe cyane, bafite igihe gito cyo kuruhuka mbere ko basubira mu makipe yabo gutangira umwaka mushya w'imikino. Ababa mu mikino n'impuguke mu myiteguro y'abakinnyi bavuga ko ibi bishobora kongera ibikomere, kugabanya urwego rw'imikinire no kugabanya imyaka umukinnyi amara akina ku rwego rwo hejuru. Hari ikindi kibazo kidakunze kuvugwa ariko gifite uburemere. Nyuma y'amakipe menshi yinjiye mu irushanwa ntabwo wese bafite urwego rungana. Ibyo bishobora gutuma mu matsinda hari imikino ifite ikinyuranyo kinini hagati y'amakipe akomeye n'aboroheje, bikagabanya ihangana abafana bategereje. Tekereza umukino uhuza ikipe ifite amateka yo gutwara igikombe cy'Isi inshuro nyinshi, igihugu kiri gukina iryo rushanwa bwa mbere gifite abakinnyi bake bakina ku rwego mpuzamahanga. Haravuga ko bene iyo mikino ishobora kurangira hakiri kare mu buryo butuma irushanwa ritakaza ubushyamirane n'ibyishimo riranze imyaka myinshi yashize. Hari n'abemeza ko uko amakipe menshi agenda akomeza kujya mu cyiciro gikurikiraho bishobora gutuma amakipe amwe arenga mu matsinda ndetse n'umukino n'umwe ukomeye, ibintu bamwe babona bigabanya agaciro k'irushanwa. Ikindi kibazo gikomeye cy'abazakina amarushanwa ngo igikombe cy'Isi cya 2030 kizabera mu bihugu 6 no ku migabane 3, kongera amakipe kujya kuri 68 byasaba ibibuga byinshi, amahoteli menshi, ingero nyinshi n'umutekano uhenze kurushaho. Abategura amarushanwa baba bagomba guhuza gahunda z'ihumbi by'abakinnyi, abayobozi, abanyamakuru n'abafana baturuka impande zose z'isi. Buri mukino wongeyeho usaba amafaranga menshi, ibikorwa remezo byinshi n'ubushobozi bukomeye bwo gucunga ibirori bimara igihe kirekire. Niyo mpamvu baravuga ko kwagura amarushanwa bidakwiye gushingira gusa ku mubare w'ibihugu bishaka kwitabira, ahubwo bikwiye no kureba n'isi ifite ubushobozi bwo kwakira irushanwa rinini bene ako kageni. Bityo rero impaka ziri hagati ya FIFA n'abatashyigikiye ntabwo zishingiye ku mibare gusa, ni impaka zishingiye ku cyerekezo cy'umupira w'amaguru ku isi. Harabifuza ko buri gihugu gihabwa amahirwe yo kurota igikombe cy'Isi, mu gihe abandi bifuza ko iri rushanwa rikomeza kuba ryabageze ku rwego rwo hejuru nyuma yo kunyura mu rugendo rutoroshye. Ariko ikibazo gikomeye gisigaye ni iki? Ese amaherezo ninde uzatsinda muri izi mpaka? Ese FIFA izumvira abanenga uyu mushinga cyangwa izakomeza inzira yatangiye yo kwagura amarushanwa uko imyaka ishira? Igisubizo cy'icyo kibazo nicyo kizagena isura y'igikombe cy'Isi mu kinyejana cya kabiri cy'amateka yayo. Urumva ugize amatsiko iyo sura nshya? Nanjye nuko niho dusoreje agasiki kacu k'uyu munsi. Gusa ntibagirwe gukora subscribe kuri umuyoboro wa YouTube kuko ni ingenzi cyane. Indi Joyce Gakomba, like, share na comment.